Without confidence, dili mo makuha imong crush. Without confidence, you won't get your dream job. Without confidence, wala kay ma-achieve aning kalibutana. We think as confidence as a nice to have. Dili dapat it's a nice to have bay. Dapat it's a must to have. Dapat na ajud ka. Confidence is the most beautiful thing you can possess. Nindot kaayo na quote by Sabrina Carpenter. Tanawa yung choice of words by you can possess. Pwede nato makuha. Ang confident na tao by o kita, same na pag-anak. Pariha na tag level of confidence. But confidence comes from hours and days and weeks and years of practice and dedication. Makuha siya sa pag-train sa atong self. Dili siya automatic, but pwede na to ma-achieve. Now, unsaon man na siya dong pons? Number 1, repetition, repetition, repetition by Dr. Ivan Joseph. When I started my career being an entertainment host sa Disney Cruise Line 13 years ago, lisod kayo bay. Murag budugo akong ilong. Akong English minatay apiki kayo. Nya dili magani ko mag-host og fiesta diri sa atua. Kana pa bang si Mickey Mouse akong kauban, pinakalisod na akong nasudlan aning kinabuhi. But lisod siya bay because it's all new to me. Mura na nag-ako ikaw bay, pagbata nato, basta mulabang ta og dalan, hadlok kayo ta dili ta confident, hadlok ta maligsan, hadlok ta mamatay. Karon kay dagko naman ta, nya sige na taglabang, di na ta mahadlok, ang kuwang pakita pay mangligis. It's because we do it every day. Repetition, repetition, repetition. Pila man kabuok sa ato ang mustap og try after one failure. Daghan kay tabay ma-discourage og one failure lang. It shouldn't be the case. Don't stop by until ma-master nimo ang imong ganahan i-achieve. Kung sa work dili pa ka confident, practice, learn more. Kung sa pagpanguyab, research unsaon na pagdiskarte. Naa kay dream, fail, but don't give up. Barog, atong makuha siya. It is just repetition. Mura na lang siyang manormal nimo ba? Mura na lang ka og nilabang sa kalsada. Number 2, face your fears. Dili fear your face your fears. Ato ba nga imong insecurities ug mga kahadlok ani kalibutana? Actually bay, gamit man na siya atong fears. Naa man na siya to protect us. Kana gani mo hunghong sa atong utok, nya musig-ana na ayaw na buhata, basin mapalpak ta. Ayaw na buhata, basin maulawan ta. Ayaw na buhata, basin masagpaan ta ni Inday. Ang problema mong goodbye, sige ta og paminaw sa atong fears. True na it will protect you, but sagabal po siya sa imong mga goals. Mahadlok man ka mo try. First, you have to understand your fears and know your strengths. Kung asa ka maayo, nakabalo ka unsay imong strengths, kani imong fears, imo ra na siya matapakan, imo ra na ma-overcome. Ingon pa nila, you are your worst enemy. Ang imong self. Don't focus sa imong flaws. Focus sa imong strengths. Don't fear control your life. Kaya lagi na bay. Number 3, stay away from negative people. Palayo sa mga negative na tao bay. Kay hibaw-an na nila puro rasaway. Sa unsa pa nimong buhaton para nila bati gyud. The more ka muuban na nila, the more ka less confident. Puro mo gud bati imong madunggan gikan sa ilaha. Surround your life with people na mo-appreciate nimo, mo support ug mo daig nimo. In that way, ma-confident ka miski unsa paganahan nimo i-achieve. Number 4, recognize your weaknesses. Naa jud mga butang bay na wala jud kay control, di gini mo mausab miski unsaon pa nimo. For example, imong height or imong tingog na yabag. Don't waste your time og emotions anang butanga kay wala na jud kay mabuhat. But bawi sa mga butang na you can make yourself better. Kay daghan jud kay hinawayon bay. So if musaway sila, kabalo magasig mong flaws, dili mo tagdon. Unya, kabalo sad ka na you are doing something to improve ka na flaws. Ikamaayo nimo, pikati na lang ng mga hinawayon bay. Number 5, stop negative self-talk. Bay, sige ra gyud tag-ingon sa atong self na dili na to kaya. Bay, daghan na kayong mga tawo mo ingon sa atua na dili na to kaya. As in daghan na jud kayo. Ayaw nag-appeal. Thoughts influence actions. Akong balikon, thoughts influence actions. Kung unsa imong hunahunao na kaya nimo or dili nimo kaya, mo reflect na sa imong actions bay. Powerful kayo atong brain. Wala nang moingon sa ato bay na kaya nato. Swerte ka kung naay moingon sa imuha. Pero more often than not, kita ra gyud atong self atong masaligan
na kaya na tumubuhat ang mga butanga. So, stop negative self-talk. Positive self-talk ang dapat. Kaya nako, kaya nako. Go self-laban na gitani. Number 6, act confident. Kung imo man gud i-project na confident ka or mo dress up ka as confident person, people will see you differently. Mo think na sila na confident ka, musalig sila nimo. Now, kung mag-itoy-itoy ka, tanaw nila, di ka kamao. So, the more ka mag-itoy-itoy, the more ka mo less confident. Now, how to be confident? How to act confident? Use your body language. I will make a separate video about body language, so please make sure you don't forget to subscribe. 7. Last but not the least, do something good to others. Ano yung idea, bay? The more mo ka mo do something good to people, or mo join kang organizations na mo help of people, kada imong matabangan, maganahan to sa imuha. Now, it will boost your ego, nakatabang pa ka. So, duha ang maka-benefit. Unya, ma-improve sad imong people skills. So, improve yourself by doing good to others. Naadyo days by, na down kayo ta, depressed, dili dyan na siyang malikayan ang mga bad experiences sa atong relationship, sa atong family, sa atong work, maapektuhan yun na atong self-esteem. But always remember to get up and remind yourself, when you have confidence, you can do anything. I am Dong Pons, and this is Choi Tabay. Thank you.